Sumagkang nga 9.0% ang inflation rate sa Eastern Samar han Abril 2026, tikang 4.3% han Marso, nagpapakita 109% nga paghitaas. Sumala report han Philippine Statistics Authority PSA. Hagin dumara nga press conference Mayo 12, ginsabi ni Supervising Statistical Specialist Susan Amosco, mas hitaas in 0.5 percentage point ang inflation rate han Eastern Samar kumpara 8.5% han Eastern Visayas, gan mas hitaas gihapon hin 1.8 percentage points kumpara national inflation rate nga 7.2% han Abril 2026. Sumala PSA ang heavily weighted food and non-alcoholic beverages nga may 48.1% share o 4.33 percentage points ang nanguna nga nagdusohan pagsagkan inflation ha probinsya. Sinundan inihan housing, water, electricity, gas and other fuels nga may 22.7% share o 2.0 percentage points, gan transport nga may 12.4% share o 1.11 percentage points. Sumagka nga 11.4% ang inflation rate han housing, water, electricity, gas and other fuels, tika nga 4.3% han Marso, samtang sumagkaliwat nga 18.6% ang transport, tika nga 7.6%. Lakip liwat ha mga commodity group nga nagtalahin mas hitaas nga inflation rate on restaurants and accommodation services nga umabot ha 18.8%, tika nga 16.2%. Alcoholic beverages and tobacco nga 6.5%, tika nga 5.5%. Nga recreation, sport and culture nga 7.0%, tika nga 6.9%. Samtang sumagkaliwat nga 9% ang food inflation han Abril, tika nga 5.6% han Marso. Nanguna paghatasan presyo ang fish and other seafood nga may ada 29.9%, vegetable, tubers, plantains, cooking, bananas and pulses may da 13.8%, ngan fruits and nuts nga may da 22.8%. Ginsabi ni John Felix sa Balbarino han Department of Agriculture Provincial Office nga ang kakulangan supply an usahan mga rason han pagsagkan presyo han pipira nga agri-commodity sugad han isda. Sumalahiya naghabuban supply han isda han Abril, samtang nagdamo naman ang supply han mga utanon ngan spices tungod han panahon han harvest. Dugang paniya nakakadugang liwat ha presyo ang gasto sa transportasyon, labi na kuntikang harayo nga lugar ang mga produkto. Ginsabi liwat ni sa Balbarino ang padayon nga intervention han Department of Agriculture para suportahan ang mga farmers ngan fisher folk, pinagyan paghatag in grant o pundo hayang farmers para haira enterprises ngan pinagyan kadiwa program nga nagahatag in suporta ha mga asosasyon ngan cooperatives para makapagbaligyan mas baratong agricultural products. Samtang ginsabi ni OPAS Rice Program Coordinator Ted Apura nga naabotla 62% ang rice sufficiency level han Eastern Samar, samtang 38% han bugas ang ginaangkat tikang haibang lugar. Habahin naman han Department of Trade and Industry, ginsabi ni June Aporto han Consumer Welfare Division nga padayon ang adlaw-adlaw nga price monitoring han ira opisina ha mga produkto nga sakop han DTI, subay han adjusted retail price kun SRP. Waray panira na obserbaran nga pagbabagohan presyo han prime commodities ngan construction materials. Samtang naghabubo naman nga 73 centavos ang purchasing power of peso kun PPP ha Eastern Samar han Abril 2026, tika nga 74 centavos ang Marso. Karegsid ngan hini nga an 1 peso han 2018, equivalente nila 73 centavos yan nga panahon, dugang nga pahayag ni Amosco. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.